Isihloko salenkulumo sithi udumo alube kuye owenza izulu nomhlaba. Incwadi kaDeuteronomy 32 verse 17 kuya 20. Bahlabela amadimoni hayi uNkulunkulu. ONkulunkulu abangabazi. ONkulunkulu ababengasatshwa ngoihlo. Idwala lakuzala awusalinakekeli. Ukhohliwe uNkulunkulu owakudalayo. Kwathi uma uJehova ekubona lokhu kwamcunula ngokuba wayechukuluzwa amadodana namadodakazi akhe. Wayesethi ngiyakubafihlela ubuso bami ngibone ukuthi kuyoba yini ukugcina kwabo ngokuba bayisizwe siphambene bangabantwana abangenakukholwa. Amen. Sesichaze kabanzi ngendlela emukelekile ezulwini ekukhonzeni uJehova. Le mfundiso ichazwe ngumprofeti uIsaiah Shembe encwadini yakhe ebizwa ngokuthi Izihlabelelo zamaNazaretha. Le ncwadi yesekela izimfundiso zeBhayibheli. Encwadini Izihlabelelo zamaNazaretha kunoverse 3 womthandazo weSabatha. Leli verse lithi mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe wanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Amen. Kuleli verse uShembe usifundisa ukuthi ubuNazaretha kwakhelwe phezu kwemithetho kaJehova owayiletha emhlabeni ngoMose. Le mithetho elishumi uJehova wayinika uMose entabeni yaseSinayi yiyo eyisekelo sokukholwa kwethu. Umthetho wokuqala siwuthola kuExodus 20 verse 3 lapho uJehova ethi khona ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ngabe yini abanye onkulunkulu? Asinikiwe incazelo kuleli verse. Kodwa ekufundeni zonke izincwadi zikaMose siyachazelwa ukuthi yini abanye onkulunkulu. Abanye onkulunkulu kusho noma yini eyaye uyikhonze noma uyidumise ngendlela oyaye ukhonze ngayo uNkulunkulu. Kungaba isithombe noma santoni engakhonzwa. Kube izinto ezifana nelanga, inyanga noma izinkanyisi. Kungaba zilwane ezifana nezinkomo nokunye okunjalo. Kwesinye isikhathi abantu bayakhonzwa babizwe nguNkulunkulu. Uma umuntu sekuthiwa uNkulunkulu usuke esengomunye uNkulunkulu. Isenze sinjalo sisinengiso kuJehova. Encwadini yezenzo 12 verse 21 kuya 23 kuthi kuthe ngosuku olumisiweyo uHerodi wavunula waconza waqhakela esihlalweni sakhe sobukhosi wakhuluma waqephuza kubantu. Zase zimhasha izixuku zithi akusakhulumi yena umuntu usenguNkulunkulu. Ingilosi yenkosi yamgadla khona lapho ngoba udumo akaludlulisanga kuNkulunkulu. Wadlwa izimpethu wafa. Amen. Lapha sifunda ukuthi uHerodi washawa ingilosi wabola wadliwa izimpethu ngaso leso sikhathi wafa ngoba esebizwa ngoNkulunkulu udumo lukaJehova eselugcine kuye. Abanye onkulunkulu basho imimoya yabantu asebafa. Le mimoya ibizwa ngokuthi amadlozi. Encwadini engiyifundile uNkulunkulu uthi bahlabela amadimoni hayi uNkulunkulu. ONkulunkulu abangabazi. Amen. Ngokwemfundiso yamanzi okuphila uma uNkulunkulu ekhuluma ngabanye onkulunkulu usuke esho isithixo hayi imimoya yabantu asebafa. Kodwa kule ncwadi ngabanye onkulunkulu uJehova wayesola ukuhlatshelwa kwamadimoni okuyimimoya yabantu asebafa. Kuthiwa ke uma ngithi abanye onkulunkulu kuhlanganisa nemimoya yabantu asebafa
lena imfundiso edalwa ulwazi oluncane. Ngikuveza ukuthi ngokwemfundo ngingumuntu womthetho. Ezifundweni zomthetho ngafunda isifundo esibizwa ngokuthi i-interpretation of statutes. Lesi sifundo kokunye sifundisa ukuthi embhalweni ukwazi kwahlukanisa phakathi komusho isingathekiso, i-figure of speech, kanye nomusho osho lokho kubhaliwe, i-literal interpretation. Ukuze uqonde ukuthi okubhaliwe kuyisingathekiso, kumele uthole umqondo wenkulumo yonke. Kuyangethusa-ke ukuthi namhla eBhayibhelini angisakwazi ukwehlukanisa isingathekiso nenkulumo eqondile. Ku-Exodus 20 verse 3 uthe uJehova, ungabi nabanye unkulunkulu ngaphandle kwami. Kanti kuDeuteronomy 32 verse 17 uthi, bahlabela amadimoni, hayi unkulunkulu, onkulunkulu abangabazi. Ngokusobala kuDeuteronomy 32 verse 17 uJehova uthi amadimoni ngabanye onkulunkulu. Ngaba amadimoni ayisithixo noma imimoya yabantu asebafa? Ngake ngachaza ngaphambili ukuthi eTestamenteni elidala igama elithi demoni lisiGreek elalichaza abantu ababekade bephethe imizi osobaba, okwakuthi uma sebafa bese imimoya yabo ibuyiswa, ikhonzwa ngokuhlatshelwa. Nedlozi lichaza umoya womuntu osewafa, lo moya oyaye ubuyiswe ekhaya bese uzohlatshelwa, kuthiwa ubheke ikhaya. Kodwa ngokweTestament elisha idimoni lisho umoya omubi oyaye ungene kubantu bagulise, yiwo lo owawukhishwa nguJesu. Uma-ke idimoni lisho umoya womuntu osewafa ngokukaNkulunkulu okushe omunye uNkulunkulu, amadlozi akakwazi ukungaba yibo abanye onkulunkulu. Encwadini ka-Exodus 22 verse 20 uJehova uthi, ohlabela noma onikela kwabanye onkulunkulu ngaphandle kukaJehova yedwa uyakubhujiswa nokubhujiswa. Ngokwemfundiso yamazwi okuphila, leli vesi aliwabala amadlozi, likhuluma ngesithixo kuphela. Angazi-ke ukuthi njengoba kuDeuteronomy 32 verse 17 uJehova ethe imimoya yabafile ehlatshelwayo ingabanye onkulunkulu, kwenzeka kanjani ukuthi uma sekuku-Exodus 22 verse 20 abanye onkulunkulu bengachazi le mimoya yabantu abangasekho ababekhonzwa ngokuhlatshelwa? Uma ukunikela ngokuhlaba kuyindlela yokukhonza uNkulunkulu, nomoya womuntu uma unikela kuwo noma uhlabela usuke uwenza omunye uNkulunkulu. Encwadini yamaHubo 106 verse 28 kuthi, bazihlanganisa noBhalipeyori, badla okuhlatshelwe abafileyo. Leli gama elithi abafileyo naseBhayibhelini lesingisi iKing James Version ukuthi sacrifice to the dead. Kuthiwa-ke leli gama bekufanele ngilihumushe ngokwesingathekiso, ngithi abafile kusho isithixo, hayi amadlozi. Ngikwenzeleni lokho? Ngoba uJehova kuDeuteronomy 32 verse 17 uthe singawahlabeli amadimoni. Ngamadimoni echaza ukuhlabela yona imimoya yabantu abafile. Zonke lezi zinkulumo ezinokubhinqa, kuthiwe ngisusa abantu emanzini okuphila, ngibaphuzisa udaka, ziyimimoya elwela ukuthi angiphikise uNkulunkulu. Ngithi uJehova wathi amakholwa awahlabela amadlozi. Angisoze ngakwenza lokho. Kungabe ukwephula umthetho kaNkulunkulu kungukuphuza emanzini okuphila? Ngibuye ngachaza ukuthi ingilosi ngelinye ilanga
ngathi ngithi ngifuna ukuyihlabela yabe isithi nakufundiswa ngubani ukuthi kukhona omnye umuntu ohlatshelwayo ngaphandle kaJehova yedwa. Ingilosi yabe isithi thina sidla iphunga lomhlatshelo wamanoni osuke uhlatshelwe uJehova. Siya isikhangezwe nguye uNkulunkulu ngoba singabantwana bakhe. Amen. Amanzi okuphila athi nale ngilosi ayazi ukuthi yayithini uma ithi akakho omnye umuntu ongenzelwa umhlatshelo ngaphandle kaJehova. Kuthiwa le mfundiso yale ngilosi ayikho ngoba kuGenesis 18 uAbraham wazihlabela umhlatshelo izingilosi nazo zawemukela. Ivesi lokuqala lale nkulumo ekuGenesis 18 lithi uJehova wabonakala kuAbraham. Akukho lapho ukuthi izingilosi zabonakala kuAbraham. Kuvesi 13 kuthi uJehova wathi uhlekelane uSara. Akukho lapho ukuthi ingilosi yathi. Kulesahluko kusuka kuvesi 1 kuya ku15 akukho lapho kukhulunywa khona ngezingilosi, kodwa kukhulunywa ngoJehova owathi uma efika kuAbraham wathatha isimo samadoda amathathu. Namanje ngisazibuza ukuthi kusukela nini ukuthi igama elithi uJehova kumele silihumushe ngokuthi ingilosi noma izingilosi. Ngisho ngabe uAbraham wayebone izingilosi, lokho wakwenziwa ngoAbraham kwangasiwo umhlatshelo, kodwa kwakungukuhlabisa izihambi. Kunomehluko omkhulu phakathi komhlatshelo nokuhlabisa. Uma umuntu eyisivakashi bese umnika ukudla noma umhlabele imbuzi noma inkukhu, akusiwo umhlatshelo lowo, kodwa uyamhlabisa. Noma ngabeke kwakungumhlatshelo, ngesikhathi sikaAbraham wawungakabibikho umthetho owawumiselwe umhlatshelo. Umthetho ngomhlatshelo wafika noJehova kusukela ehlele entabeni yaseSinayi. Ukuze uqonde kahle okwashiwo ngihlaleleni, kumele ufunde Abahluleli 13 verse 16. Ngenkathi uManowa ethi uhlabela ingilosi, yona yawenqaba umhlatshelwa wakhe. Nanka amazwi engilosi: noma ungangilibazisa, angiyukudla ukudla kwakho. Uma ulungisa umnikelo wokushiswa, uyakunikela ngawo kuJehova. Amen. Kuqondakala-ke ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uma ngihlaselwa ngendaba ukuthi awukwazi ukuhlabela ingilosi bese kufundwa uGenesis 18. Muva nje ukuthi singawahlabeli amadlozi, sekuphikwa ngisho ukuthi kwafundiswa ngumprofeti uIsaya. Sekuyivangeli lami engisusa ngala abantu emanzini okuphila, ngibaphuzise udaka, ngiqhutshwa yile ngilosi mbumbulu. Mina ngiyinzalo yamaNazaretha. Umama wami ulandiwe wa-adoptwa ngumprofeti uIsaya eneminyaka engu-11. Wakhuliswa nguye. Ekuhambeni komprofeti wakhula ehlala kubaba ilanga. Waganiswa kwampanzwa ngubaba inyanga yezulu. Ukuthi umuntu ongumNazaretha akawahlabeli amadlozi, imfundiso engizalelwe kuyo, ngakhuliswa ngayo ngumama wami ulandiwe. Noma nami ngake ngasuka kuyo emuva kokuhamba kamama emhlabeni. Kuyimfundiso yomprofeti ukuthi umuntu ongumNazaretha angawahlabeli amadlozi. Lokhu kunobufakazi obungeke kuphikiseke. Mhla ka-5 December 1929 kungoLwesibili ntambama, uShembe wayesePietermaritzburg eyochaza ngempilo yakhe.
I-interview wayenziswa nguMr Balech etolikelwa. Yonke incazelo kaShembe kusukela ekuzalweni kwakhe ikule ncwadi ebizwa ngokuthi incwadi kaShembe. Nanka amazwi omprofeti ngokuhlabela amadlozi. Abazali bami babekhonza amadlozi, kodwa mina kwangehlula ukukhonza amadlozi. Nobaba akabanga namsindo ngalokho, sizwana. Ngangingaye ekhaya uma kuhlatshiwe. Ngaya kanye ngibizwe ngubaba kothethwa amadlozi. Kwakugula intombazana yakwethu uJubindaba. Kwase kubuyiswa izinkomo, sekuthethwa amadlozi ke. Ethethwa ngubaba. Kodwa inkomo ayihlatshwanga ngalelo langa. Yahlatshwa ngolunye usuku. Kodwa ngangingekho ekhaya ngalelo langa. Ngangibizwe ngubasu Conrad. Futhi angiyidlanga leyo nkomo. Amen. Njengo-Abraham owenqaba ukufunza izithixo, uShembe kusukela ebuncaneni bakhe wenqaba ukuzihlanganisa nenyama ehlatshelwa amadlozi. Lokhu kuchazwa nguye. Mina ngikhula ngangivame ukuhlala nomabhalane webandla ubaba uDlomo. Wayenezintshumayelo eziningi zomprofeti ezibhalwe phansi owanginika zona. Umprofeti ke wayeshumayela njengoJesu. Noma lapho ekhona kutholakala esekakwe ngabantu bemlalele ekhuluma izindaba zasezulwini. Entshumayelweni yakhe yayingo-1927 komunye wemizi yakhe wathi, nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi, nomthetho othi asisazihlanganisi nabafowethu abenza okunjalo. Ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Ngaso leso sikhathi babuza onkwanyane nomzilemo bathi, Nceku yenkosi, angeke sisabahlabela okhokho bethu na? Waphendula umprofeti wathi, cha bantwana bakanhliziyo, okweni kuhle ukuba nibakhumbule eLatini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. Amen. uShembe ezimfundisweni zakhe wakubeka kwacaca ukuthi umNazaretha akavumelekile ukuhlabela amadlozi. Ngaphambi kokushiya emhlabeni, umprofeti wenza iCatechism lamaNazaretha. Kuleli Catechism umprofeti wayicacisa imfundiso nkolo yaleli bandla. Kunumber 8 kuthi, imfundisoni eyafika noShembe kulesi sizwe sakwaZulu athunyelwa kuso uNkulunkulu. Impendulo ithi, imfundiso enkulu efike noShembe ngethi uma sikholwa noma sithandaza asokhumbula obaba nobabamkhulu namakhosi ethu angasekho, singababizi ngokuthi bangamadimoni, okusho imimoya emibi. Sibakhulekele kuNkulunkulu ukuze abakhumbule. Unumber 81. uNkulunkulu abakhumbule enzeni ngabo? Impendulo, abathethelele ezonweni zabo abazenza besesemhlabeni. Number 85. Sifanele sikhonze noma sibize bani phakathi kobaba noNkulunkulu uma sithandaza? Impendulo, uNkulunkulu kufanele simkhonze ngokumthanda nokumdumisa. Obaba abanamandla ukuba basibheke uma bengathunyiwe nguNkulunkulu. Amen. Ile mfundiso yomprofeti ke amanye amaNazaretha ayibiza ngokuthi kungukususa abantu emanzini okuphila baphuziswe udaka. uShembe uthi uma sithandaza sobhekisa kuNkulunkulu, hayi kobaba abangasekho,
ngoba bona abanamandla okusisiza ngaphandle uma bethunywa nguye uNkulunkulu. Kuzo zonke izimfundiso zomprofeti akakho ngathi kukhona lapho owake wafundisa khona ukuthi asihlabele amadlozi. uShembe wasifundisa ukuthi singawahlabeli amadlozi. Impilo yami yonke ngiyichithe ngifundisa ngobuNazaretha. Ngibhale nezincwadi eziningi ngalokho kukholwa. Kungamangaza ke uma kungase kuvele umntwana athi ngiyusomathuba, ngiswele ulwazi. Izimfundiso zami zisusa abantu emanzi nokuphila, zibaphuzise udaka. Kodwa ke abantwana abakhuliswa ngendlela efanayo. Okumele abantu baqonde ukuthi ukuba ngowakwaMpanza ngesibongo akungephuca ilungelo ezulwini lokuthunywa nguNkulunkulu ukuba ngihambise izwi lakhe. Ithi ngilosikimi ngolunye usuku kade ngilalele usibanibani nosibanibani bekhuluma ngocingo. Yababiza ngamagama. Lona omunye uthi yimbi lento eyenziwa ubaba ilanga ukuthi athathe into yakwethu ayinike umuntu nje. Kufanele siyilwele leyo nto. Ithi ke ingilosi Milusi ubhekene nomsebenzi omkhulu wokufundisa abanye abantu ukuqonda umehluko phakathi kwento yakwabo nento kaNkulunkulu. Inkosi busise lokho enikuzwi. Ngazisa amaNazaretha kaNkulunkulu ukuthi isikhumbuzo somprofeti esiba mhla ka-2 May sizoba sentabeni yasenhlangakazi. So khuphoka ngoLwesihlanu sibuye ngesonto. Ngeminye imininingwane ungangithinta ku 071 219 8223 071 219 8223.